ono neia vanoa ia au mai e te o te sau e vatu se whamalosi mo tātou. You know what the Bible says? If you come into the house of God, don't come with empty hands. Ole upu lea le whio pa ia le atua. So le wakako mai le whale o le atua. O tātou o le ainga, e le kiki kako ainga. Alau tala, e lai kiki, ai malos. E lai titi e maingi kako ainga. Ma se pati vi le atua. Enjoy yourself in the house of God. O le mele wale on tātou o mai le whale o le atua, tātou o mai averivi inga i le atua. E le whapeo tātou o mai le whale o le atua, tātou te o mai kau ke ngofo ai. Mawawai fua lesi. We are here to worship. Tātou mai avele vi inga i le atua. Mai. Tātou toi o fia hoi lai e whale. I lo maota ma lo lawa. Ole se fulu ai. O te fia tala noa foi lele ile taimi mua. The first time that the word tithe appear in the Bible. E te maua i le tusi o Genesis chapter 14. O I foila, le tau mai ele tangata, na ia mua whaia le mea tau o le se fuluai. Ia, le whamtala mai ele fionga pa ia le atua. O le se fuluai po le tithe, it's 1/10. The 1/10 of your earning, that money belongs to God. That's not your money. The 1/10 of your earning, that's God's money. But the 9/10, it's yours. It's not a big money, eh? You hold the big one, eh? But don't forget the 1/10 of your earning, of what you have, belongs to God. If you didn't return that 1/10, you are stealing God's money, church. Because we have nothing. God owns everything in heaven, on earth, and underneath the earth. Le famela fi pa ia le tuanga. O kako mai le lava. E kako ko fo ile lava fo. Why? Because we have nothing. So God owns everything in heaven, on earth, and underneath the earth. So, ke kilo la I tangata leo upper amu. Avais fuluai. I think next week, tala noa tu foi lele. Ina ua command mai ele tual mea ka ole 1/10. But Abraham here, God didn't say anything about Abraham to do his tithing. It's from the heart of Abraham. Cheerful heart. O mea ngā renga whai Abraham. Ai le I command mai e le atua Abraham. Avela u se furu wai o ia mixa teko. Po le kupu o Salema, po le priest. Te mana o sisi o tala vau I le tūlea. Pai tau o le... Kene e posisi o isanga kuspa ia whamamolea. If you want to stand up and read and to listen all of us. It's good for our family and our church. Genesis 14, verse 16, 17, 18, I think. If I come with Lily, I want all of us to listen and to hear what the Bible says. It's not my word, please. I will mow se talavo. Koa e ku lunga if I come with le scripture there. Na aso solo tele, don't worry. For heaps of time left. Ole Genesis furu fafa moli. Foi pula suru walu suru iwa lu fulu. Mau fa pensania mangaya. Ina ia malama uma ia alo talabo uma tato ainga. So Genesis 14 verse 18, 19, 20. Wa Moses. Yeah, stand up. Why are you scared for? You read it live, please. Then Malofou
king of Salem, brought bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed Abraham, saying, Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth, and praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abraham gave him a tenth of everything. Praise the Lord. Abraham gave tithe to who? Melchizedek. He is the what? He is he is the king of Salem. Secondly, he is the priest of the Most High God. See, this is the first time this word tithe appear in the Bible. And this is the first man. He did that. He gave tithe to the king and to the priest. See? Yeah, that's your money goes. That's your money where to go. You know, tithe is belong to the king and the priest. But the 1/10 in your wallet or in your bag, that's God's money. Please don't steal God's money. Where are you going to take that 1/10? If you didn't bring it here, you are stealing God's money. That's why you didn't receive any blessings. See over here, Melchizedek blessed Abraham. See? So after you get a mayale, kasi vai se fulu, itu tonu le fale o le tua. Wa e ngawia le kupe le tua. That's only 1/10 belongs to God. That's not our money. You got 9/10. Yeah, it's up to you. Do your best. Bring the 1/10. That's God's money. Turn to your neighbor and say, hey, bring the 1/10. That's God's money. Yeah, masa pachebi ile tua. Ole for people giving. Yeah. Semana su ema sesi le tusi le famole. Ole luar kon nito. Mata upo 1 verse 7. Ya na umalola yo tato famalos. Si a masa popo pe a fai ngeti sa umale 1/10. Masa popo. Ole mea ta ua ole tato malama. Ole understanding. Le ngo falo fia falo umale upunga. Aka ko malama. E te sau fia ma maile tasi vai se fulu. I te tonu o fale o le tua langa le se kupe o ele se kupe ha. O le kaimia ka kele a mai ele tasi vai se fulu tonu o fale o le tua. Nga e loa la ia. Ai manga oi. Wo unga oia kupe le tua. Am I right? That's not my word. God's word is in the Bible. Wa maua. Luar kon nito mtau po iwa verse 7 please. Maua fai tau mai sesi. Come on, sis. Wait, man, you for ye I will fit too lunga. I tell my luar con nito no mata for Eva. That's the other verse. Yeah, that's all. How long with that langa? I pass. Come on, this side over here. This is your turn. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, please. Any warrior at this side? Wow, I'm the warrior. Yeah. Give a big hand clap of praise for our brother over here. Yeah, read it loud, please. Just sit. Yeah. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Basta bate vele tua. E te foa I mai lo roto.
Kai peo le mele fai Abramo si ngalenga fai Abramo ai le yese se kula fongo si nga fai mai Abramo langa sfulua I mai lona loto ai le yese kula fongo le yese Mose le yese Israel si nga fai mai lona loto fa ko a command mai lava le tua le mea ka o le 110 le ua mai le number ina ua mai Mose mai ngu mai ai kupito but the beginning of this one start from Abraham. It start from his heart, cheerful heart. Ele ai vai foi lá e ele fai ngole o foi. Fa mai e awane e lua upu awane fai a maletinga grantedly. Lua awane fai a male fa tawa na winna necessity. E vai e lua awal fai a maletinga o que fai me aqui nga ele tua. O que a mãe se me le tua lá é que kinga pe que ika pe que le feel comfortable. Langa aisia, langa le mu ele tau langa. E mai mau ke mi que sau e mare, fai lo fo ai. Ala fai mare tinga, e ko kango fa ka wa ngau. No, stop it please. Awa ke fai mare kinga, foi le pe le o fai fa pe so. O kai no ko ngi ai pili o ka mai ki o kai ao le mai le kusi ekipi ele mo ri ekipi ele ke fo si ama tu ole fo ai fai lo to mali a wor fa ka wa o le fa ta wa na wina ai lo o kai ao kipi ele mo ri ko ngi mo ri ke o kipi o ia I'm telling you the truth ai fia manga o sacrifice ya kipi mori sa Malofou ya mas apa chevi ele tua pai au te pai malo tinga ale me mulburia famaya e fia le tua il tangata ya e fo ai malea fo ai male loto male cheerful heart e fia ya ile tua ai le cheerful lalo loko ya fakalia o male tua mas apa chevi ele tua ya wala au tu o te mea o tato tau ranga ma tato sturoi ye le nei tu la le aso ma le anga fa lo poi salo ye le tua ia ai sau le lau tau ranga e vai mea sabo ele ai sa ku foi le pico sili nga fia pa o te me fai ao I me fa pe fai tau langa ke vai sisiva ki susu pa sau e vai lau tau langa awala ke sau maka fa ngo fa mon moli sau fia me lau tau langa I le tua tai au ni tato tu rai sau me lau tau langa I le tua mo salo ya ranga le o ku la o fai pese ya I le tua Ave Umaya Yesu Ave Umaya Yesu Usu tato pese Maya Yesu Ave Umaya Yesu Ave Umaya Yesu Mai lau te langa I le tua, lau sepulu ai. Ya, tatou te talo. Ya, io vai le tua no mātou te mā. Eo ma u lima nei Malofou ona
le atali. Ia si ti atu ia le taulanga lo nu malau whanau, e so lau e ka le sia le tai au, nei tama. Tama, la mātou tutalo, se e whamanuia i lato umana tu o lato lima i totonu, o le nei tanga Malofou se furuai. O le mea e whatonu ia te mātou te whai. Aile ngata i le tama, o le fōai o le loto malie. Na mātou wala au le lau fio tama, se e whamanuia i le nei taulanga ma nei se furuai. Whapaia nei tupe. Awa le whaongaina, mō lau ngā nuenga lo mātou atua. Whamanuia i le o whaitauina, fo ele poto ma le tamai, le whaitauina e le ngata i lea. O le tuuina atu lea i whali tupe lo mātou atua. Tamale te talo, awane i la lata e se monga masa ele. Ia le taulanga lo nuu malau whanau. Ia i lo suafa Yesu o mātou talo mwala au ato ene. And everybody says, Amen, Amen, Amen. E a masa pati e viele tua. Tuina atu le.